навиди бомдодии аз радио Озоди тақдими шумо бинандагони азиз, умедворам рӯзатон бо барор бошад. Имрӯз 21 апрел ва соат ба вақти Прага 7 субҳ аст ва ман дар чанд дақиқаи дигар барои шумо хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро мерасонам. 18 созмону шахсияти алоҳида ба намояндагӣ аз ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон аз вазорати тандурустӣ тақозо карданд ки ба суолҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар робита ба коронавирус посух бидиҳад. Намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ аз ҷумла аз вазорати тандурустӣ пурсиданд ки ба тестҳое ки Тоҷикистон аз Русия ва Чин овардааст то куҷо метавон бовар кард. Масъулини вазорати тандурустӣ мегӯянд то имрӯз дар кишвар суръятёбӣ ба бемории COVID-19 ба қайд гирифта нашудааст. ҳарчанд чанд марги шубҳаноки шаҳрвандон дар рӯзҳои ахир нигарониҳоро бештар кардааст. Ин бори аввал нест ки натиҷаҳои тестҳои тавлидшуда дар Русия ва Чин ки ба Тоҷикистон дода шудааст зери шубҳа қарор мегирад. мақомоти бархи кишварҳо аз ҷумла Беларусия гуфтанд тестҳое ки дар Русия бахусус дар маркази илмии Вектор тавлид шуданд танҳо 30% посухи дуруст медиҳанд. вале мақомоти вазорати тандурустии Тоҷикистон ин интиқодро рад карда мегӯянд натиҷаи тестҳои онҳо ба ҷуз аз Тоҷикистон дар озмоишгоҳҳои хориҷ аз ҷумла Лондон санҷида мешавад. намояндагони ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон аз вазорати тандурустӣ пурсиданд ки дар шароите ки парвозҳо қатъ шуданд санҷишҳо ва натиҷаҳои лабораторӣ чӣ тавр дубора санҷида мешаванд. Тоҷикистон аз камтарин кишварҳои ҷаҳон аст ки ба гуфтаи мақомот то ҳол сироят ба вируси нави корона ба қайд гирифта нашудааст, аммо дар ҳафтаҳои ахир марги 2 сокини ноҳияи Ҷаборрасулов, як табиб дар шаҳри Бухтар ва ахиран марги як дудситон дар шаҳри Душанбе баҳсҳоеро доғ кардааст ки оё дар ҳақиқат коронавирус дар Тоҷикистон нест. мақомот марги баҳсбарангези чанд шаҳрвандро ки бархеҳо онро ба сироят аз коронавирус рабт медоданд рад карда вафоти онҳоро аз дигар бемориҳо гуфтанд. аз ҷумла вазорат гуфт 2 сокини ноҳияи Ҷаборрасулов аз пневмония, як духтур дар шаҳри Бухтар аз бемории сил ва дӯстони дар шаҳри Душанбе аз бемории зукоми А илтиҳоби дутарафаи шуш фавтидааст. намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ дар пайи ин изороти вазорати тандурустӣ аз ин ниҳод талаб карданд ки омори гирифторшавии шаҳрвандон ба илтиҳоби шуш сил доманаро дар 3 моҳаи аввали соли 2019 ва соли 2020 эълон кунад. сафорати Тоҷикистон дар Русия бо нашри як эълон фармони Владимир Путинро вобаста ба буду боши муҳоҷирон дар қаламрави Русия вобаста ба бемории ҳамагири COVID-19 ки рӯзи 18 апрел содир шуд тавзеҳ дод. дар ин эълон аз ҷумла омадааст ки аз 15 март то 15 июни соли 2020 муҳоҷирони тоҷик метавонанд бе тамдид ва ё дароз намудани муҳлати патент ба қайдгирӣ дар маҳалли иқомат ва дигар иҷозатномаҳо барои кор дар тамоми қаламрави Русия, яъне новобаста аз он ки онҳо дар кадом шаҳру вилоятҳои Русия зиндагӣ доранд кори худро идома бидиҳанд. муҳоҷирони азиз, дар давраи зикршуда барои масъалаҳои патент ва ба қайдгирӣ муроҷиат ба мақомоти дахлдори давлатии Русия зарурат надорад. ҳамчунин ягон намуди пардохти маблағ пешбинӣ нагардидааст. барои дигар масъалаҳое ки шумо мехоҳед ба мақомоти дахлдори Русия муроҷиат намоед, лутфан шахсан ва бе ягон шахсони миёнрав муроҷиат кунед, зеро дар вазъияти имрӯза нафароне ҳастанд ки бо пешниҳоди маълумоти дурӯғ ва бо мақсади ситонидани маблағ шаҳрвандонро фиреб медиҳанд. ҳамчунин аз ҳамаи шаҳрвандони Тоҷикистон сафорат хостааст дар сурати ба миён омадани солҳо ва масъалаҳои ҳалталаб бевосита ҳар як нафар худаш тавассути телефонҳои доимӣ амалкунандаи сафорати Тоҷикистон ва консулгариҳои генералии Тоҷикистон дар Русия муроҷиат намоянд. муҳоҷирони азиз, дирӯз ҳамин гуна раиси Федератсияи муҳоҷирон дар Русия Вадим Кожинов фармони Владимир Путинро муфассал шаҳр дод. то 15 июн шумо имкон доред бидуни патент кор кунед, вале рӯзи 16 июн аллакай бояд патенти тамдидшуда барои моҳҳои ояндаро дар даст дошта бошед. яъне барои дуруст кардани патент аллакай дар охирҳои моҳи май ва ё аввалҳои моҳи июн ба ниҳоди дахлдор муроҷиат кунед. дар робита бо онҳое ки аллакай барои моҳи апрел ё май пули патентро супорида буданд, ҳанӯз ҳеҷ тасмиме гирифта нашудааст ки тақдири пули онҳо чӣ мешавад. агар қароре дар ин замина қабул шуд, ҳатман бароятон хоҳем гуфт. пайвандони Сунатулло К, як ҷавони тоҷик ки ҳамроҳ бо 4 нафари дигар дар Олмон бо гумони таҳризии амали террористӣ боздошт шудааст, мегӯянд ӯ ҳаргиз зери шӯъбаи мақомоти Тоҷикистон ё пайгарди ҷиноӣ қарор надошт. мақомоти Олмон рӯзи 15 апрел эълон карданд ки 5 шаҳрванди Тоҷикистонро бо гумони таҳризӣ ва қасди ҳамлаи террористӣ дар сарзамини Рейни шимолӣ Вестафилия боздошт карданд. мақомоти Олмон ҷузъиёти бештаре дар бораи ҳуввияти онҳо надод. радио Озоди шахсияти яке аз боздоштшудаҳоро пурра маълум кард.
و او سنت‌الله کی ساکن 24 ساله نویه مومن‌آباد ولایت ختلان است. پدر 60 ساله سنت‌الله دیروز به رادیو آزادی گفت که واقعا روز پنجشنبه مقامات امنیتی او را درباره پسرش پرسیدند و گفتند که در آلمان بازداشت شده است، اما دلیل بازداشتش را توضیح ندادند. او نقل کرد که پسرش سال 2016 طریق روادید به آلمان رفت و آنجا ماند. 3 سال پیش سنت‌الله با زن آلمانی شناس شد و با او ازدواج کرد. سنت‌الله به نقل پدرش از آلمان قسم‌های احتیاطی ماشین‌های نوی آپل می‌فرستاد و تجهیزات فرستاده‌اش در دوشنبه فروخته می‌شدند. مقامات تاجیکستان میگوید هنوز درباره بازداشت شده‌ها جانب آلمان هیچ اطلاعی به آنها نداده است. یک مقام در ساختارهای دیپلماتیک گفت که آلمان در پاسخ به مراجعت آنها گفته است که بدون رضایت بازداشت شده‌ها به مقامات کشورشان اطلاعی داده نمی‌شود. در ازبکستان برخی محدودیت‌های مربوط به کرانتین 3 هفته دیگر تمدید شد. در اظهارات وزارت عدلیه ازبکستان گفته شده است که قرار بود محدودیت‌ها روز 20 اپریل به آخر برسد، ولی اکنون تا 10 می ادامه می‌کند. در اظهارات گفته شده است که فروش برخی مواد غیر غذایی توسط فروشگاه‌های سیار اجازه داده می‌شود. از 24 مارس در ازبکستان به استثنای غذافروشی‌ها تمام دیگر نقطه‌های تجارتی بسته شدند. این چنین به پیرانسالان نفقه به های بانکیشان بدون پرداخت انداز فرستاده می شود. در یک قرار دیگر خارجی های در ازبکستان با سبب کرانتین درمانده آگاهانیده شدند که ویزاشان به طور اتوماتیک تا 1 ایون دراز می شود. در اظهارات مقامات ازبکستان گفته می شود که تا 20 اپریل در این کشور شمار گرفتاران ویروس 1565 نفر از جمله 5 حادثه مرگ ثبت شده است. در این بین جمهوری اسلامی ایران هم محدودیت‌های مربوط به سرایت کرونا ویروس را کاهش داد. از جمله شوراهای بین شهری و فروشگاه‌های کلان باز شدند. طبق امور رسمی در ایران بر اثر بیماری کووید 19 5000 نفر مرده و 80000 کس دیگری گرفتاری بیماری می‌باشند. اما پارلمانت ایران تخمین کرده است که احتمال شماره فوتیدگان 2 برابر بیشتر است. مقامات رسمی نویه خراسان جنجال و زنازنی هنگام دعوت یک جوان به صف ارتش و زخمی شدن او را تصدیق کردند و گفتند که احوال جوان بهتر شده است. خویشاوندان جوان میگویند با گذشت 10 روز از جنجال و زنازنی تویچیبک خیدیرفی 26 ساله از دهه بهارستان جماعت فخرآباد به مشکلی نفس میگیرد. حادثه روز 4 اپریل رخ داده است. افسران کمیسریت نظامی، کارمندان جماعت و ناظر منطقوی ملیسا جوان را هنگام نگاهبینی چوروای مردم پیدا کرده و خواستند او را به زور به ارتش بفرستند. به نقل شاهدان بعد سرپیچی جوان از چنین شیوه سفربری به ارتش بین او و افسران جنجال و زنازنی برخاسته است و او را سخت لطوکوب کردند. یک نفر نزدیک به خانواده خیدیرف میگوید به خویشاوندانش گفتند که به جای شکایت نبرند. از آغاز دعوت بهاری جوانان به ارتش 20 روز گذشته است، ولی حالت گیروداری و به سربازی بردن مجبوری جوانان گزارش می شود که آنها را گاه از داخل ماشین طرفخانه و یک نفر را حتی از روز معرکه عروسیش به سربازی بردند. از ماه آینده در روز دوشنبه چناق محدودیت موسمی جاری می شود. با فرو رسیدن گرما و از 25 درجه بلند گردیدن حرارت شروع از 1 می تا 31 آگوست سال جاری در این راه ماشینگرد دوشنبه چناق از ساعت 10:00 تا 20:00 حرکت واسطه‌های نقلیات محدود خواهد بود. این محدودیت به واسطه‌های نقلیات گران وزن داخل داشته به هر یک تیر پیشبرنده نه زیاده از 6 تن پیش بینی شده است. شرکت ایرس مسئول نگاهبینی این شهر میگوید چنین تصمیم برای امین نگاه داشتن را از ویرانشوی پیش از مهلت و تامین بی‌خطری مسافران و رانندگان و واسطه‌های نقلیات شرایط فراهم می‌آورد. همزمان در این مدت تعمیر کلی و جوری را عملی می‌گردد. به قول این شرکت بنابر از جانب بعضی رانندگان رعایت نگردیدن طلبات موجوده که به حمل و نقل بار توسط ماشین‌های گران وزن داخل دارد، ویرانشوی بعضی قطعه‌های روی دوشنبه چناق ضرورت تعمیر کلی اکثر منطقه‌های راه را به میان آورده است. و بینندگان عزیز، اگر میخواهید تفصیلات این و دیگر خبرهای تاجیکستان و جهان را بفهمید، پس رو بیارید به صفحه ویژه ما یعنی وبسایت رادیو آزادی نشانی www.ozodi.org. و اگر میخواهید ویدیوهای جالب رو ببینید، گزارش‌های روز رو ببینید، پس آزادی ویدیو کانال مستقیم رادیو آزادی در یوتیوب در خدمت شما عزیزان است. و اگر شما نواری دارید که واقعا در این روزهای اخیر خیلی نوارهای زیادی به عنوان رادیو آزادی فرستاده میشوند،
лутфан бозам дар ихтиёри мо бигзоред. танҳо фаромӯш накунед ки қайд кунед ин навор кай сабт шудааст, дар куҷо сабт шудааст ва муаллифи навор ки аст. ва акнун аз қурби асъори хориҷӣ барои шумо маълумот медиҳам ки аз тарафи бонки миллӣ ин гуна барои имрӯз таъин шудааст. $1 10 сомониву 24 дирам аст. 1 евро каме беш аз 11 сомонӣ арзиш дорад. имрӯз қурби 1000 рубли русӣ 136 сомониву 50 дирам таъин гардааст ки нисбати дирӯз андаке поинтар аст. ин чанд хабари тозае буд ки дар ин субҳи барвақт хостам ба шумо бигӯям ва албатта дар давоми рӯз хабарҳои бештар аз инро мо дар даст хоҳем дошт ва ба саҳми шумо мерасонем ва ҳамаи шуморо бозам мунтазир хоҳем буд дар пахшҳои мустаҳками минбаъда. рӯзатон бахайр ва барои шумо танисиҳат мехоҳем.